For evangelist Papa Shee eba bonten na wotwe a etwemu ebebe make some allegations bi de efa Bishop Adonten ho na ebusia for nensam a wo bebe kekan ye enu no enedayi prophet bi so ababonten ababa make some allegations bi so against Papa Shee efa ne fraudulent issues krono a wo bo entampi a wo hye abortion a chese woni nkofo binom aye man ne chese nyoma wo kokoye no wo amanone a enunti amano ya bono edina ba bepim wo Ghana hanom a wo de nyamedwuma na akata nanim a chese wo sori esa ne wo ye sofo na sei a chese wo sori edi etia asofo a wo ko anase wo bre wo mo ase no wo no so ababa bekasa no wo chirema evangelist Papa Shee won free nyame enye nyame na efre no ono ankasa na afre no ho chese woni enyame fufuro bi bonsam na chese asoma no se won bra no bemegu wo ye nyame adwuma no ehu efi esanse sofo ben na abetumi ababonten ababekasa ede atia etituru wo mayim akasa to the sense say krampo de wuchire ma chese yenya krampo a peke ni kwanse e ka hello eno wo enkro ne ba enti osusu se anasa wono okuta evidence ana document fi US such as a woman atchotro and some US immigration say wo bro wo twe se kan e wo ne yire eso a say wo ye na agency nka che so de be prepra no ni nyina no outside US abochimem documents woman afile against no ni nyina no so wo de aba be piemu e wa hanu na ebusuafo no ma yen konkohwe video prophet 99 prophet osei tutu dodo na nim ni say prophet 99 and I say the youngest prophet in town ni ko tie ne nsem no na ye ba ye beto aso it is a sin Papa Shee wo ba say nyame na afro evangelist na wo de enya asempa na oka ba wo ba o attack aso for magidin o mo ye evangelist work edu pempe so medu no be so modin be gi enonyam dia me 99 Papa Shee me nim die masa ba bio challenge me masa me bo documents ni mesa show we show bio for the fika from court challenge me eni Papa Shee also free UK echo America play crash e wo wie o na be friend say obeye nyame thank you sano kan insem bi okika fa hunya na ye ntro o ye kohwini ya azan what you say nyame an friends obenya madwuma o free UK echo America uni paper lady a oko meeting first no oni oba bi try mama ko bakoso ye oni oba bi try so ba no try no ye fe no kunendu no ye fe no mama ya okay ya odi mama okay mama kunendu na me na mama kunendu we na obi yere a oni nete obi na nete no nyem foforo okay Papa Shee as lady no say obewale no abra onyemo so Papa Shee say onko Adonte Boate asolida e be kire oni lady ni nyem e na Papa Shee so obewale no Papa Shee so wale no e na odini ko Adonte Boate nchen okay e be say Papa Shee na say krendu uni krendu mu ba panyin na ye fe no Mike no why na bonus Adonte Boate na bonus teno ka jem say wanko Adonte asori a we kohwini nyame asoma o wo se fa o yawakosa na yawakosa no oni lady be fa no Doris okay that time na oni krendu su neti oni neti e no ko sako wale oni Doris e hihye ho se wo be wale no na satan na chese oni ye mame kunedu no neti na still wo se ko Doris no o ko fa Doris o be wale Doris e no ni Doris neti o sa ni krendu wo sa ni Doris hihye ho okay and on the dollars kwa ye paper the first paper krata how you see yawakosa okay edima America migration senedin okay to so ka so fa yawakosa ne ya fa sa din na ama no okay okofa
fire and at the 20 also. And the dean no yafa paper no cut away. No. Okay. What I see? Sa krata na or the bar say of the common America for say friend ya akosa no ya farmer no. Okay. And also on the doors I want to who you. Ni nyina wasa mama kwadu wo ho. And also for baby friend Sophia Johnson. Hey. Sophia Johnson no. And papa chi diko yes krata we. E person evidence ti. Nana, what's this? Mane ma clear no mo hu ni yi. Sophia Johnson. Ni ko ye krata we. Abrata no ni ma mekuna du ne Doris ni nyina. E wo ho. Okay. It is Sophia Johnson krata we no. E di be na wo yi. Menka Isaac. Na ebusuan for Prophet 99 ne nsem a wode ababetu edwa ede afa papa Shee ehwo a chese wo kirem a wo ni right se wo ba ebebe kasa anase wo kasa edite nyame nipa no we mom wo gu nyame dwuma no ehwo efi na ebusuan foi sensei ensem a ababa beto abonte no hwan na eka eye nokre na Prophet 99 ne nsem a wode ababetu eye edwayi said the worker say wo gu asofo no hu efi na wono nso so aba no no so aba be ka ne yonko sofo ana say ono hu ni say wo mfiri nyame waba be ka wo bi nso so enwo asem no ni nyina enye the same scale na wo mu ejina ana ebusian for ensem we ya eba beto abonti genti na ma asofo ne wo mu anwo asofo eko wo mu kasa edite wo mu hu wo mu eto ede ema ne wo mu eye den a na ekoso eye wiye mre no enu nti na masa nyoma we nyina esisi ana sem wo mo anyim de wo mo ye enu nti na dane da wo mo eko ewo wo mo ehun fagi ncha wo fa ensem yi ehun no ebetu edwa ewo tuma gh ye comment section ebi mo so like videos na share ewo other social media platform eso ekris kapa enemy din dasene ye besan edi ehia ebi makram